Yebo sisi. Sabona Mahlalela. Yebo. Sawona. Yes. Sondela phela. He, ngilethele umntakamne wethu Mahlalela. Kusize thanyethanyele la uyabona ukuthi kunjani. Manje sisi. Ngangithela phana singabe undoni umuntu ongathi uyakhanya. Ngiyabona sisi ngisundu into siyakhiphana lapha. Halabe ngisenze ukuthi nxa ngithenga mixer sisithole nami ngithole ibreaker right. Ngoba nje umuntu uyinsundu lami ngisundu. So into ezaphuma lapha plus ngathi umncane mankala. Ungakanani? Hayi Mahlalela uyasikhulisela lokho kulijongo siyazithambisela. Athi yikho ngimlethile. Kulo mntwana oyi1 kuphela. But sisasozihambe sendisa abantwana abancane. Umntwana liyamekela sizabe le choice. Kodwa ukuthi wena usuyafuqela ke umntwana hlala ngedwa. Mina futhi ngifuna umuntu ongathi umashwadi, ngifuna umuntu omdala, ngifuna ukuthatha abantwana. Kodwa ukwendisa abantwana abancane sizi abuse akukho emthethweni. Akwendisa abantu ukuyendisa ahamba siyendisa abantwana abancane ukuthi kumbe indlala kumbe imali. Kanti ngalabazali yosithi umntwana omnene. Futhi Mahlalela wangiphendukela njengotshwala bubile siswini thina sivumelane kahle wathi ngudingela umuntu ozongisiza. Ngidingela umuntu sisi umuntu omdala amfuni umntwana abuse. Nangu umntwana omne wethu ezikhulisela lo mntwana. Angisoze ngizikhulisele abuse kumele abe le choice. Ngoba nxa nje akasela choice sokuthi ngoba uyahlupheka. Sebuya kimi ngimdala. Ucabanga ukuthi Mahlalela ngamlethela kungela choice uvumile ngithi ngikhulumela yikho evumile ukuthi ngibuye la. Kodwa ngizange ngizikhombisele mina, kumele ngizikhombisele nangikhomba. Hayikhona ukuthi kuthiwa khona usufuqela umntwana omnye ende futhi aso-type yami. La uyambona ukuthi aso-type yami. Ule type wena unje so ufuna i-type enjani? Ngile type sanje akwenza ukuthi ngiyeyisa ngile type kanti type yami nje uyazi type yami esenhlizweni wena. Ukuthi sizihlale endlini lezi mina endlini yami lapha ngihlalela ngedwa akuthi ukuthi angila type. Lami ngilesifisa ukuthola umntwana omuhle. Enza kancane ngihamba la emgwaqweni abantu bonke bathalaza. Hayikhona ukuthi nxa kunje right sizazalana siyazala ibhasikile. Ucabanga ukuthi mayehamba la ngeke bathalaza? Uyambona nje ukuthi umi kahle nje uyambona nje. Umncane ukulingene muhle umntwana lo. Hayi sisi umncane ngicela ukuthi uzasuka usiba lesiphele futhi mase uhamba labo ngoba bezohamba tsiyo bembiza abafanyana la. Type yami ngicela ukuthi ngizamele omunye. Sorry manka so umncane umntwana lo ngabe uthiwa usesikole. Kodwa kwenza kale mistakes so uyendisa abantwana abancane vela kwemthethweni. Abantwana bengayendiswa bebancane sisi mina umntwana omncane ngitholela umuntu ongathi mkhulu. Hayi zitholele ke zitholela so type le type wena unje so mangazwana ifuture yakho iqhakathekile hamba esikole uyefunda uqedile izifundo le type unje so wena uyefuna i type unje ufuna ngizala ibhasikili angisoze ngizala ibhasikili mina